Dua, lu, empat, lima. Begitu turun wae penghasilan teh bisa bangkrut ini mau di trust teh. Waalaikumsalam. Kalian narik balik. Ya bos, sepi, dihisuk, narik cuman manggil orang. Ah, kalau sama sama. Tadi aing ke pasar rame. Kalau pasarnya mah rame bos. Pan tapi untuk jelema kaben pak ojek bos. Ah, kalau sama sama geus mana kadi di seterana. Aku goblok. Besok menang sakit ya. Emang sakit tuh menang nah bos, sepi. Aduh. Bangkrut aing cewek malah. Kayaknya bos orang balik nanya. Jangan lah, kan malah besok ya datangnya. Oh bos. Narin siapa Sim? Barang kena geus balik. Bagus mang, mogok dah. Ya, setoran kok iya. Sim. Bawa amat setoran. Sana nyopet di mana kehead? Amang, serba salah. Orang menang gede, disangka nyopet. Orang menang sautik, sangka nyelok. Bener nak. Aing masuk ya kalau kelas kieu. Coba manusia unggal poe mah diangkat poe karena tetap. Lah, emang orang yang karyawan tetap? Lain kontrak. Ayo siapa satu? Puasa lah. Aku tuh puasa. Paham kuat bau orang bos awi kieu. Tungguan Sim. Aing rek mer sesuatu zikir sia buka. Asik, Mang Udin sigana rek mere kolak ya atau gorengan. Teu kudu aing meuli ya. Sim. Terus ya. Naon nih, Mang? Heran. Cai herang. Cai herang mah diwingin loba. Atuh barang bere teh sing kira-kira tuh goreng cau ke kolak ke naon ke mere cai herang. Itunya, rek baliknya. Oh, kenapa? Biasa suka dia. Oh, mere cai herang. Ken. Eta helm aing buka ke budget ka mana? Ya. Balik lah, Mang. Lumayan aing nih si Udin. Mun teu kieu aing malah bagian gede. Udit banget si Udin bina-bina. Atuh da boga dunungan teh kurang hidang cek aing mah. Mere keur buka cai herang. Atuh mere mah kolak, gorengan ke, naon ke, mere cai herang. Disangka aing teu mampu meuli. Goblok pan. Udin bango.